Isa paskik. Ne ke sa wir kau langa o ilo paskik. Uso. Ano la kalakto o man lapis. Ay lay lo me ko ilo lapis. Papaw kong raw ako lang sa maoy. Abelay pali. Ay siya. O bakirin lo fa lapis. Pilol sol tula folon fa lapis no fuang fa jeli. Au ga fa ya. Ali lo me ko lapis momongo kong raw kanga se on pali. Ole sorry tula fono le susungo lapis empai na buele fale mama ela fanga alo ke va ya ko ile susungo ma plastic e pu ele o son ole vao mala au ele lei mo fangu e fa pala a o plastic ave no mala wala ai se Are you done, Cuz? just a need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long on sauce feel with Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Pema why? Emma was sauce falolo for the company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Excuse me, brother. Sorry to bother you. What are you reading? Just a very important book from Utah. Oh. Lara ka wo le kusia. Se ole ka yala nga mo ka ko le au sui fa yu ngike le Utah. Oi, you're right. Sorry. O e sila fio mo fai niona sanga sa te ngā tupele Utah sino le lusful lima unity. Ai fa leo mea. Talo from Fafelo Yatsu Samoa, Malpuleanga Fake Pipo, Samoa Pia. Usimayala Maimo, Nisi Neo Fapopongo, Tato Talo Tautai, Molene Astofi, Asotolis for Maltasi o Kitopa, Luafe, Luafa. Taimuatu Tato Talo Nefiafi, Sainiel Feangainga Mofifasoa Inga, o Tomai Mangava, Ali Investea ao Samoa, Mali Christ University, Ile Pacifica, Maitonga. Catalina Tovia, Mole Reporti. O le nei whiangainga pe o na sainia le Universitea o Samoa, ma le Universitea Keriso i le Pasifika, o le a whanau te le aile tamai maanga wa au whanaua unga, i su enga whasai nisi, ma whaamalo si aile whainga pa anga Samoa matonga. O le a whiangainga na sainia le tapa awa le Universitea Samoa, tu whisa a Patila a Mosa, ma le suita pa awa le Universitea Keriso i Pasifika, Dr. Vili Vailea Saulala. O le a maua i fo'i le wha o sofianga le tamai whawhaia o ngai ala le whasuia i o whanaua onga mangalu rue whatasi le whaia o suenga. O semina whaale awa onga ma le whaia o whanatanga i tala noa i nā iru i tau mai suenga e whaatinuina. O le a awala mai fo'i le whiangainga ni se proklame a tina i le tū o le whaalau te lino o tamai manga waa i awa onga i lunga Universite Lua. E pe ona whaaria le tāpa au, o le Universitea Samoa, le tāua le nei whiangainga i ala ma whanau Samoa,
o lo ia le nau te inga fa ala tele le tomai se inga fa se nisi mai si tomai mo le manai ele ngata le fa ala tele le tomai ma le malama ai o le au sia fo i si su inga matulanga mo le lunga i su inga fa se nisi le Pasifika fa dia sa lala o le amata wale nei fianga inga ele ngata se la asanga fo mo university lua ai e mawhai ana wha asoa to mai ma le ngawa ai mawhawhongo whaina wa unga e ele nau te ingo le afsoa soa ni tere le nei whai ngā pāanga i ala mawhanau a wālawa sa iri ngā manuia mo le manai. Talina Tovia mo le Tautai. Nisi o tala, mo lia se ali i leo i le molianga o le awe tāwale o nā. Katalina Tovia mo le reports. O whamonia mai al komisina mtanga luenga o leo a paunongo i Tino Filipo le whamalolo le te mawai o se ali i leo a o whaanga solo ale mta upu o loko moli a ilu mo le whamasinonga. O le ali i leo no moli e le molianga le awe tāwale o nā le ana mafuai o na lavea le tāwale mtanga luenga o leo sa ia whaafoina i le asa wharai le na te atu nei. O le tūlai mai ai o lea whala me lave na saunoa ia wa paau e laina tutusa o matangata lau tele ma malo le malo i le tula fono. Po ai lava i solia le tula fono i le alo lava le whatinonga le ngaluenga mo i la tau e soli le tula fono. Ma o lo tu alalo mai e pea le matanga luenga o leo na o le sitia pea o le numera o whala lava tau tawale i lunga o ala tele. Ina ia manatua o le soli tula fono lo tango fia o le ava malosi ma whaafoeina se tawale i lunga o le ala tele. Wa to faina le as fa November e tula ia ile ali ilu mo whamasinonga. Talina Tovia mo le Tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai loa i tala le Pasifika mai a Katalina Tovia. Tala falava se whaliunga le nei o tala mai le Pasifika o wipatia mai le teo whawa manoa New Zealand o mawhai na wina atu le langolango malo Sear Company i Uncle Johnny's. Tala tua mua ua te tala aloa ia se poloketi mo fale mo tangata Pasifika i Porirua Wellington i New Zealand. O lea poloketi ua whaingoina o le tātou fale e au fia ai fale i tolu se lau wa mai a fausia o fale tau ngofie maanga baa mo le soifuanga o ainga Pasifika te minei i le tu i se sa e Porirua. Mana whai whapitoa nei fale fuafuanga i soifuanga o tangata Pasifika i whamamonga le lua whelua tolu. Whaamawina ai o le afa o le fitus full percent o tangata o loo au mau i le tu i se sa e Porirua o tangata mai le Pasifika i le o mautu ma umia i lātou lavani o lātou fale. Ma o le poloketi ua te talaina na whaalia le ofisa sile poloketi a whaamatua inu Tino Pereira o le asuia ai le atulanga. Tau e Pereira o le atina e ele tau ina mautu waini fale. Peita i lo fa autu i tangata o le anonofo ma whaonga ina nei fale. O le foi atina e lo fa autu ina ni soifuanga tangata Pasifika a wao le tua tele o ai ngai no nofo whaatasi ma i lo loto lava le fisota inga no lato tupuanga ai mai se le whaata waina o lato matawhai oi mo tupulanga nga ilumanai. O le apolo ke tielo o langolango ina le malo New Zealand le o lo tau la mua le minsta mo tangata Pasifika. Sa whaanga yui ina ma whaatipeina le nei poloketi mai le fisoasoani e se lau se 45 miliona tā la mai le tala le tupe a le malo le lua whelua lua. La fisoasoani tele i le siti o le soifuanga o tangata Pasifika i Porirua. E ono ofisa wa i tau o Vanuatu o whaatuina inisi o vaenga o le atunuu e se mailo na ofisa autu. O le anga autu o ia ofisa ina ia awina atu i ai whamatalanga matala le tau mai le ofisa autu. Ona whaaniliu le sui o le ofisa o loo ia ofisa te tasi ma ki liva pe whailo atu i tangata nuu mo le silafia. Whaalia e leo loo nafa ma o onga mo le atina e ia William Bay Walken o whamatalanga ma upu o loo whaonga ine ripoti ma le tamai whawa i tau. E whaingatahana malamalama i aile tua tele ma whaalua whesasi ai le malamalama o le istangata.
ai mai se lava i tangata e whaapitoa le ngangana whaaleanga nuu o loo ngangana ai. Le anga baa mamala malama foi tangata uma i whaalinga matala le tau, a wao le anga lulue le au whainga luenga, mo le kiliva ina atua ia whaamatalanga i vaenga taitasi, ina ia malama masila fia i tangata uma. E lata i le tolu se lau afe le au whainga tangata Vanuatu, peitai e se lau tolu se fulvalu i tu ai ngangana ese o loo ngangana i tangata, mai ngangana i tolu whaatulanga ina mo tangata Vanuatu, e se mai ai le ngangana Peritania, ma le ngangana Wharani. Tala i o le Pasifika, mo le ni e fiafi, tō whaasoifua. Mai mo mai tala le soifuanga le Kalesia Katoliko le Lalangi, mai a charity tuala le misio. E whatala whātu Samoa, ma le piang whakipi ko Samoa pia, o tala le soifuanga le Kalesia Katoliko mai ima o le Lalangi. Mo i tala, le leile Officer Caritas Italia i foa i sosoani mo le malo Saute Sultana. O Saute Sultana o le atunu e tamau a inge puna o whale natura. E iei le kesi whale natura, alamini o le auro ma le siliva. Ai tusa ai mwhamtalanga mai malo o whatasi, le mtangan wenga tau po klame moatina e malo. I ta iala mo le tausing le leo tangata. Whailo mai, o Saute Sultana ma Somalia, o malo au pito whale tonu ma titiva le nei taimi i whaitau ngā le lalolangi. I tausanga wa mawai atu, te lelu i tau na whaasanga i ma i latou. I le lolo vai whaasolo atoa o le whaatupla ia o tangata ianga i ese mai ainga le whaawa o taua. Ma le ano tangata i solo anga ona o taua wa ngai i atunu utoa o Sultana. O tangata maliliu ua silia i le se lau lima sfulu wafi. Ma le owa atu le sfulu 2 miliona whaitaunga o e ua whaamalosi le tuua o ainga i mafuanga ono taua osi. O se tūlanga o pito ngaonga i whawhitauli tau soifua i le lalolangi. Ma na talu os whainga i le tausanga wafi lua tolo, wasili atu le afa miliona tangata wa tau noo i totono Saute Sultana e sa ili no whaanga saunga le mo. Whapoptonga Caritas i Saute Sultana o lo o la tonga lulue. E ofo ina atu o loa mo o mia e tangata malangolanga sua i whapoptonga. Tau fia i leanga lei foa i tupe wai tau mawha. O vainga i whaonga mo le soifua malolo ina no whaanga saung le mo tina matamaitai. Whapea whautuanga o fuina mo le mawhau. Whatasi le sosoani atu i whaatuanga, ma momoli ina foa i pitonu o. Talo mai le lua tausanga o fia ngai i a fianga o le lolowai matangata tau whaamautu mai whaafitauli i wesia inga whai. Na whai e le Caritas Italia, asia singa i a pitanga o tangata o anga i solo mai e sulu whai. E mai le asulu sfuluwalu le ni masina, anga i le asumo mo Novema. Whailua mai i se whanatanga na usui e totono o taulanga i Juba, ma le e pikapo ia Christian o le pule anga o Bentiu. Sa ia ta o whawhita uli a le atunugu, ma le lava tupe al malo. O whaita masina e leo toi maua ni totongi o tangata whaingaluenga i leo o fo mai o whaia o ngā mo o fisa mo a unanga i tangata lautele. Sa no le e pikapo e ui lava i ia whale tono. O loo ia i le wha moe. Ono o loo i tangata o whaapoptonga o au pito sili o na whai masui i malo si anga moni o le atunu o male e Kalesia. I tala whaopopo, paasoa le tamatou sai whaapoptonga nei le nofanga i le matanga o fia o sauninga pa ia le sakala me tau le kofi le masio. O se tala noanga ma le nganga pa ia i wha o loanga mai ana mea lofa. I le anga inga i le tausanga o le upili i tātou tui whaafo ma whaamanaina i le anga pa ia na mea lofa i totonu o i tātou uma i ngā luenga tātou te whaia. O upu whaamalosi a Pope Francis i le aufia na i le whaatawhao sa ngā tupieteri le asolulu. Lana sauninga tausi mō malanga sā. Whaauau lana awa o mai i le anga pa ia malona tiu te whaatinoina i le Kalesia.
O ana mea lofa tātou te mawaina mai le sakalamia tol kofi le masio. Na mai le whenga inga tuai, wa ese atu mai baptisonga i le vai, tātou te moli mawina le isi sauninga o whaatula fono ina le ekalesia e ese atu o le whae e ina o a ao. O se tala noanga maleangang pa ia, i whainunga wa aia whaatino ina e la talata i le whau ungo le ngang pa ia na whao loa ina i le au apostole le aso le Pentecoso. O whao loanga i mea lofa le ngang pa ia tu e wha manino, i ala whaingo fie mala manino, le ka pite mo tangata mātutua. Sa ta ua i e whono e pikpo le sakala metol kofi masio i mo tangata whaatutua umo le ekalesia, le ana amata mai le aso Pentecoso, le alofa anoa noai e mo le ekalesia atoa. I talwhai u le aso whamamanu mo le aupa ia i le lalolangi, le aso mo Novema, ma le aso whamanatu mo anganga tingaina i le pule katolio, le aso luo Novema. O le aso whamamalu mo le aupa ia i le kalena le ekalesia, le aso mo Novema, ma le aso whamanatu o anganga tingaina i le pule katolio, o le aso e soso oai. Ai a pa utonu le aso luo Novema i le aso saa, una tua tulolea i le aso tolo le masina lona whamanatuina o anganga o la tau o maliliu. O aso whapitoa mo sauninga pa ia mai ia i tātou o Yesu i fua mai le au ainga o le ekalesia. Tātou te whaatasia manatua i lātou watu e sea o lātou anganga mai le tino. Ma malanga atu i le langi e ua mana malo po o anganga ua malanga i le nofuanga o poponga le pule katolio. Ma o le aso a tai ao o le awha mamalu ai sangato ma sangata na amata mai e mate le imali tili na amata ina e kerisiano na i le vaitau amata o kerisiano. Ma i le tolo senaturi sa whaalon nie so o keriso i la tona maliliu fasia. Ona o le moni mawina ma le whaasangatau atu mo Yesu keriso. Sa masani o la tau tatalo i lungo o tunga mau ma whanua tanu o i la tona fasiotia ona o le whatuatuanga. Tātau awe mai e lava le tātonunga mai ulua i kerisiano ua o i nei aso, whaapitoe mo i lātou na talitonu ma mali liu ona o puipui o le whatuatuanga, whaatasi ma le au angelo, o lo ua fisila whai ma le atua soifua. O le toʻatele o kerisiano na malilie i le whaao o le otia i lātou i sauwanga na whaia iai, ma i le sauwai o tausanga o mawai o toʻatele whapoptonga o kerisiano, lea na iai ma whanaunaua mo se aso whapitoa e amana ia ma whaaloanuia e tangata uma i lātou ua maliliu. Le aso whamamalu o le aupa ia o se aso whaasosa, mo e na maniu fasia ona o le tala leia keriso o e na le i whaafiti lo lātou talitonunga mai uma e le o i loa ni whaamaumanga wa maua lo lātou tau i le langi. Ma le aso lua o Novema whaamnatua i nganga tinga ina i le pule katolio e manatua ai matalo sia ai e le e kalesia wau i lātou ia mapu atu i a awa ngā lofo le tua i le langi whaamavau. O anganga whaapei o le toʻatele o i tātou le nei lalolangi o loo ia i angasala ai la ititi te vaenga o lātou tau ave ia i lātou nei lo tātou o lamasoifo pea. O se masina e toe manatua ai o tātou tangata, patasi ma tātou whainga taunanga o te inga whaamatongo fia o lātou tonga mau o ni ngā luenga le lei tātou te whaia. Ai maise o misa sa tātou te ofoina mo i lātou o tātou tau ainga foi. I nisi foi na lātou te ina i lātou ia lunga o tau sanga. Le awangeni ma le aupa ia umai le langi talo sia i mātou. O tala i o soifanga o le Ekalesia Katoliko, whaataitele langang sua Jan Mouse Company Limited, whamani le atua ia Samoa mani puleanga tō whasoifua. Ma le whaiunga le nā tātou talo tautai mo le nei afiafi, mo le atu whaftai a tātou sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mouse Company Limited, ma le matanga luenga puna oa whalna turam sisi o manga. Ia manuia tele le nei afiafi Samoa, tō whāsoifua.
ngale ko wala pisi la pa ke vele mero ko mai kai fa saya ko mai no mala wala plastic ma pepa mana ngo fa le ko no fa jadi Asia, ele sa paskik. Ana ne ke sa wir ka langa o ilo paskik. Uso, ana la kalak to o man lapis. Ai le lo le me ko ilo lapis. Pa pa ko raw ako la nga sa ma oy. Abile fali. Asia, o ba kere lo fa lapis. E lo sol tu la folon fa lapis no fong fa jeli. Au ko fa ya, ale lo me ko lapis mo mongo ko raw ka nga se on fali. Ole sorry chula fono le susungo lapis empaina mu ele fale mama ele fanga alo ke va ya ko ile susungo ma plastic e pu ele o son ole vao mala au ele lei mo fangu e fa pala a o plastic ave no mala wala ai se Are you done, Cuz? just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long ona sauce fe wala Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's, full of flavor and heaps of heat. Pema why? Emma was sauce falolo, for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot birds and chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. o le fuluma sani. Ia e malama masila fia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se wha mai a fia ia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi wha vai taimi. O aunga mafōringa wa ai e a fia le mawarunga le fiva, ma tutu le tale, tinga le ulu, tinga maso maso onga o pona ivi, nga ngase ma pepe le tino, tinga le wha i, ma tafe le isu. Petu so le lua vai aso pe sili atu e mawhai na tale e le tangata wa fia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu e peio fale whainga nuenga a onga ma keti ma fale oloa. A whaiwa e tinga aina, vave va aise fo mai, pe vala au le ono o po le valu se lau ono fa o.
Good evening and talofa Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia. Here's another edition of our Tautai News for this Thursday, 31st of October, 2024. Leading on our bulletins for tonight, the National University of Samoa and Christ University in the Pacific in Tonga officially signed a Memorandum of Understanding. Catalina Tovia with that report. The Memorandum of Understanding was signed by Professor Tuifuisa'a Patila Amosa, the Vice-Chancellor and President of National University of Samoa, and Reverend Dr. Billy Vailea Saulala, the Vice-Chancellor and Director of International Affairs of Christ University in the Pacific, outlines several key purposes to facilitate cooperation between NUS and CUP, which include promoting interest in teaching and research initiatives at both universities. The agreement highlights opportunities for faculty and administrative mobility for a range of teaching and professional development activities. Professor Tuifuisa'a stated, the NUS is grateful for this partnership, which will open new doors for the students and faculty, as well as enhancing educational opportunities and research capabilities in the Pacific region. Reverend Saulala added, this agreement marks a new chapter in academic collaboration for the two universities. It anticipates enriching exchanges of knowledge, culture, and experience that will enrich both universities. This agreement represents a significant step to enhance scientific collaboration, promote research innovations, and strengthen the ties between the people of Samoa and Tonga. Talina Tovia for Tautai News. In other news, a police officer was arrested and charged for driving under the influence of alcohol. Catalina Tovia with that report. This was confirmed by Samoa Police Commissioner Awapau Longoitino Filippo. According to Awapau, the incident occurred last Friday when the defendant crashed one of the ministry's vehicles. The matter was investigated and resulted into charging the police officer of driving under the influence of alcohol. Awapau said whether if you are a policeman, no one is above the law, and Samoa Police has a zero-tolerance policy on this kind of behavior by its officers as they continue to remain committed to gain the trust of the general public who they serve. The defendant was charged with driving under the influence of alcohol. The officer is now remanded at liberty until the 4th of November to await his court appearance for mention, as well as being suspended from official duty. Talina Tovia for Tautai News. And that concludes our bulletins for tonight. We wish to acknowledge our sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mouse Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Have a blessed evening, Samoa. Tofa soifu. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chen Mao Company Limited. Mai tau wina al whaatuputupu lo ia o le sunuina o Tautai tonu Samoa. O se tasi o whainga o lo tamu whaile mtanga luenga o puna oa, whaana tua ma sisi o manga fo ia. Ona fianga o ngaonga le sisi o manga, ai maise o soifua malolo ina leo tangata lau tele o le atunu. I lalo le tula a fono o le whaafoe ina o ngarubenga tau o Tautai lua fesifulu. Ilo na vaenga sifulu ma le valu o lo oa ia mua, so as tangata e sunuina ma le ilo le leo Tautai au fia iunga
Lua, o taota matautia, vaila au ona, lua, so o stangata na te tutuina se afi pe whaolaina se afi. E te tono se no fuanga e whaaputu ai o taota, po o se no fuanga e whaafuenga luenga tau o taota. E te tau na mōlia i lalo le tūlafono, pe a whaamaonia lana soli tūlafono. Ta ofi le sunuina o taota. O le tātou ngā lulu e whaatasi e manui ai le tātou sisi o manga. Ai maisi o le tātou sao lea mo le soifua malolo ina o e maa. Mo nisi whamtalanga, whaafso tai mai le mtanga luenga o puna oa, whaanātua ma le sisi o manga. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Ia fai se kala. Fa fenga mga kere skala. Kau nga avea o sikseng Samoa. Kau fenga ako lua kasi o kau sa. Sikseng Samoa, fa fenga fa mau ngia do fisa ko sikseng. Pengo fia. Ale ilo tu spolau. Ia pai fena mai lau pe fanau. Se ai ti fa ilo o tonu leo ngal pe fana. Oh, ai ala tu lang ala no fa mau. O so. Ava pe no ona tena fa mau. Ia em pai fa mau dia le lai sene avta aval. Orang pepa orang fanguang aki ngofoi. Ia pai fa mau ni suyo nu por su mai tai. Fa pe fo se tu si mai fa fia. Ia ngala ke ne amen fa mau ia me pa ke ngofo mau ia. Ui, aku lang makan. Pasang fa mau ia. Fa pe fil skala lo swa fam tai. E mana mi pepa lo ia mai office of one so. Ui, ini fa fe kai so le wa nga ka catch up ka lo nga ia. Moni si whamatalanga, e se o tailo ofisa komisi whainga palo tai muli nuu, i le numera valu o valu ono valu tolu. O le swa vai o se oa whaale natura e mana o mia so o se tangata soifua. O lea e te tau wai so o se tangata. O na haputi puti ma wha o ngā te tau ina ia maua pe taimi uma. Ai mai sei vai taimi mo ngā la. E uti ai le swa vai maua. E wha ata waina le tape o paipa pe a le wha o ngā haina. Wha le lei paipolo o liki masao mai ai se swa vai. Wha o ngā apala popoa. E wha mama ai ipu matanga mea. Wha mole li poti le pulenga le swa vai mo se paipa pa. Samoa, wha o ngā te tau ma wha sao le swa vai. Leo na mo tātou nei, ai mo a tātou whanau i le lumanai. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le ainga ai mai se tamaiti. Ia whaawa wina pele inuino fuala au, mo ilatou e iai ngase to mau. Ia lava le malolo ma whaile tali fofonga i temi uma. Ia whaini au whaatinonga whaafia ai lo ma whau, e peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le uloura te paa male inu ava malosi. A whai wa e tinga ina le whulu masani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tane. Tā ofi le pepesi o le whulu. Let's do it for Samoa. Ile swafa malo Yesu Keriso o tātou li whaola, ia e whiwhia e whatalofa mwhawhelo i atu i lau mai moanga ni fwoi vaenga o tātou porkalame whaanga sol. Ia, whatalofa atu le bai mo bai al puleanga Samoa pia, mai lava i monga te tele se i o ai monga ita, whatalofa fwoi tātou o tunuu, i ona tūlanga whaalupea. Ia, ai maise o le mai mo mai e kalesia, so se kalesia kerisiano tono le tunuu, le tu vai fo yo tala le la to ya fatalo fam fa felo ya la to u mala lo ma o mai ta to por kala me mai to no ma ya fatalo fa to ni foi vai ngo la so e mai se
o wo ma pa angal tātou wala ata nei le upumana TV ia mai lantou e fia pea e tau muli ia pe follow I porkalame le tātou wala ata nei ia ai taloi ona le leila va foi ona motu le pa o si le fia le foi ona fa nga solo tātou porkalame ia ma tātou felo inga I lunga o pea mga lo le ea a si le fia le tātou o tunu ia misi foi le tātou puleanga ia tūlanga o lo tupu pela ona iai ia le tātou I tūlau I lunga le Facebook ona I tōtele la tō ia ua sotai mai ia po le ale me o tupu o le tātou I tūlau I lunga le Facebook po le tātou Facebook page ia ua oso fa ia I lau wha tupu wha le vilafi ia o le wha upunga whaingo fie pe ona masele lewa I tau ua heka le tangata le tātou page ia po le tātou I tūlau le mafu angal na o le lem whaion toi maua ia tātou whaasalaunga I lunga le Facebook peitai. O lea ua e iei tātou I tūlau I lunga le YouTube o informations lava lasa I lunga le tātou I tūlau lea le Facebook. Ia o lea ua iei I lunga le tātou I tūlau le lunga le YouTube. Ia ai o lo o ngā lulu e pēa ia insinia I le fo ia o le whaafitauli lea matoi whaafo I mele tātou I tūlau le lunga le Facebook. Ia, on mawhai leo toi whaawa o tuai le tautua, ma le au nanga al tātou ofisa whaasala lau nei. Ia pol tātou ala atal nei le upumana TV wha, pe o le tūlanga na I le vaenga lea o na wato te le ai lantou o lo fia maua ia tātou porkalame masani ai lunga le tātou Facebook. Pe tai, ia, o le tūlanga na ua oso wha ia I lantou fo I masani ai lea tūlanga. Ia le tātou Facebook page, ia po le tātou I tūlau I lunga le tātou Facebook. Ai I le tātou whaasalaunga le sātou I nātu fo I e winga I suenga urufale al kolisa sa nele mo. Le sa whaasalau mo atu o le asfarei le ataiao. E tai na iele suinga ua toi tuatua I le asfarei le vai aso fou. Ona o tūlanga fo ia le so malo lo le sa whaasalau mai ale malo mo le fontanga le sa tani malo o tātou o tunu. Io le sa whaasalau le so malo lo petai. O le ua whailo mai ele malo lo ila ia tātou ia vaenga ia ngaluenga tuma oti. Ia pisinisi. Ia e pela ona ia a onga ia le kalesia. O lela e toi whaawawa I al tātou suenga urufale al kolisa sa nele. I le aso whareile, aso mua o le masina o Novemba. Lona winga o tai au. E whaawawa I lava al tātou suenga. I taimi o lo whaasala laua tuai. Ua le o le aso whareile la le aso valu o Novemba. A le aso whareile, aso mua o Novemba. E pei ona whaasala lauina mua atu. Ia, e aso atu foi ia mai malu I puenga I le mai moa ma le whaafonga le tātou puleanga ma le tātou atunu ona o swinga nei ia aiel tātulunga ia o le a whaawa upel tātou maftanga I lunga o peau ngalo le ea e ala I tātou porkalame whaangasol solo ia mai se o le whaawa uina pea o le tautua ma le awa unanga ala wala ata lo pumana TV wha ia peo nai vaenga ia mo le silfia le tātou atunu ma le tātou puleanga ai whaftai tele lava ele talia ina pea o le nei tautua I lo maonta malulawa ia o whea lava o lo e maua ia tātou whaasalau moli atu le whaftai tele whamalulu atu ai I nei suinga manuia tele toenga le soifua. Pasilasilanga, mātou te le tā alaoina wha aile malili au pa ia Samoa, awawa e sila fia ma mātou I loa. Ai o le awhanga tonu ia le malama, mawili tonu le fia maina, ona o se langona e tau wha a leo, e ala I le whaonga ina o le au nanga le nei ofisa wha asalalau. E fia fofonga ina ai ma le wha alo tele, suli ma feoi o lafo tanoa sio, o loo awhifio ma pāpā ao, I so se tafa o le lalolangi ma Samoa nei e whapea. Ua atofa ina nei le aso lulu, lua se fulu o Novema, I le itu lai se fulu I le tai ao. E feilo a iai lo tātou a inga, I le sea I malo I vailutai.
Tātou te soa lau pule li tō whā ma le moe, ma tātou whiriwhiri tu petoa, se tasi e tausia lo tātou ainga i le sea i malo. E wha moe moe, o le a tātou wheilo a iailo o tō langi soifua, a o so mātou wola i le alofa ma le anga le leio le atua. O lou le awa no mai, o le a le tāo fia ai se whaai unga, e au tasi iai suli ma whioi o lafo tanoa sio. Sainia ma le whaalo alo tele, tina ia pele nā tete lafo tanoa, tina ia maleta lafo tanoa, ma le a inga poto poto. Whaasila silanga mo le suenga ulufale, tausanga iwa, mo le lua fe lua lima. A fionga i pule a onga ma mātua. E whaasila sila atu i lo tō mamalu i ulua onga wa onga tūlanga lua le malo, e ka le sia ma onga tū maoti ma mātua e whapea. O le a whaiale suenga ulufale le nei kolisi o sangato petelo sa nele i moa, mo le tausanga iwa, i le polo kalame o le anta ua i lalo. Aso le suenga, aso whareile, aso valu o novema lua fe lua wha. No fuanga, kolisio sa nele i moa. Taimi, iwa i le tae au. Mata upu sueina, ngangana whaperitania, English, ma le matematika, maths, totongi o le suenga lua se fulu ta la. E a mata le restalaina o le whanau e fia a wai le suenga i le valu i le tae au, o le la vaso, a le i a matalia le suenga i le itu la iwa i le tae au. E mo o mia le tau au mai o pepa whanau, pepa tui, whaatasia i maripoti o le o ngā tatonu o le tausanga wha mole mole. A tātou te talo pea i le atua, ia momoli atu lo o tau soi fua ma so mātou vai, i le aso i lo nā lofa. O wā o tātou e nā o le fua, ai o le atua na te whaatau nuu. Ma le whaaloalo te le lava, whaafetai, unasa te pora tui pule a onga. St. Mary's, it's family time! These are the moments we remember.
Talofa lava. O le ofisa le nei o whainumera whaamauina. O lo iei whaamau matāua. Malo i. O le manuia o sio tatou atinu. Whaataita inga. O le whaamau o le tamau ainga o Samoa. Maona vaenga ese. E au fia ai fe whaataua inga mātunu i whafu. Masuinga i tau o loa mau au nanga. O nei fe suia inga. E a fia ai tupe maua ma tupe whaahalu o tangata lau tele. E mātou te tuu whaatasia fo i whaamau o tupe al malo. Ina ia mawhai o na mata i tuina ai. Fuafuanga mamao. Mo le atina e ina o Samoa. E lua se lau ma le 5 afe. 5 se lau ma le 5 skul fitu. Le whaitau au whai o le tatou watunu. E te sila fia la. O le to o tele o lea whaitau au whai. O ta maiti pepe a ngā i le se fulu whātau sanga le matutua. O le tā ua o whaamaunga nei. E whesosoani le i tupe whaalu o le tatou malo. Au wāti na e tau wa onga. O le whaatuptupula ia o le ola o oina. Māti na e tau wa onga. O se tasi lea o i tu e tele ai fo ia wanoa whainga luenga. Mō tangata nuku o Samoa. O le ofisa fo ile nei. He restala ina i pepe whanau mai. Ma tuu ina tuaila tau pepe whanau. O le pepe whanau fo ile nā. He te anga wa ai restala mo lau National ID. O nei au nanga tau pepe whaamaonia. E whaafai fia ai o na whaamaonia o e i whale tupe, a onga, whale mai, maisi au nanga tatou manu. E sosoani tele, mo e whaonga ina au nanga tau tupe whaamori. O le ofisa au tua o whaingo mera whaamawina, o loo i whonga whatatasi o le whalo le malo i matangi ala lua. O ona la lai whatatupe o tina ai savalalu, pale maketi sa le longo i savai. Tele isi au nanga whaamaumaunga lo whaatino ina le mato ofisa, ai mo nisi whaamtalanga man whaalawilo atili. Mole whaasukta i mai le numero telefoni, 102 o isi numero ma e-maili o loo lisi natu. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Ia vi la mane tua no na lofa o fa popo fo ne fo il soifua ia ma so mato wola pa tal fatu de pa ia planga i la usiong te tai a ki po mo sese la o staulanga mo la no foto io pa ia ma sanio tato kansia o le fa pe fo ne fa tal fatu de fa fonganga i la tom fa na mo le ia noa ma se la vai tamam tina matu no tapua in stalo ia mo se menui o Samoa fa tai rele wa tato fa ai fia ni tato karinga malo mo yo nga ruanga le malo o ile malo tato wal malo le woi yo tato ngona le fa tai ia fo ila ia le vi inga i le tua a uma na fa ia se me o le le ma tango fie manatuani o le tangata whātua wā. Ia o vi ia le tua tātou talo nei whapeo na whātolo tua i le ungore ni tausanga o mau pēse vi inga o le tātou ri. Ia i tātou ronanu wā o le nuu nei whawai le tua. Por kalame masani le tua inga Yesula ngā lofa mana. O le por kalame na ia ta penei nai le larolangi mo lona toe fiu mai wa o le toe mau i ona tatu toe vai de i foringa o le tatu wari o le na fiu mai la vea i tatu ana i koluse fa o divine mercy de porcedilo silfia tatu ti tapena le larolangi mo lo toe fiu mai di liu mai nei manu o iei le avanoa e le toe iei si avanoa i tuatu le nei avanoa e aola ma tau na tātou amna ia le nei whiau ono se whiau e whau upo i Jesu la vaia it's a final message o le whiau muri muri i mole la rolangi
Ia, ele taula ona tātou whātamala, tau ona tātou matala, o tātou ono sa e inu ipu o ona matali ki ngā, ina ia whātino le mele whina ngaloai no tātou wadi. Ana o seisi rea ona leo se au rea wa le wanga wai vai a uia o lewa tolu sifu tolu tau sanga o whai, ma lo tali kanunga, e leise o isiri o leo whitalai e su, e ala mai lana whaino tusi o sangata Faustina. Ia au te kalaino i e su pe a le upolele e atanu asa wa atoa ana. Ele ko ia isi mea na tue tau fia ale tātou ngā ruenga. O le whitalai ngā Iesu te pena le laulangi mo lo toe fia mai. Ai e koe mana upe i whewhe kanga i kua. Ai rea vere se aure e ke tūta o tasi le whamasidonga o ngangana. O lono winga e mangaia ai le mangai fo i le stemi e manaia pe au stai. Ai a whai e te le fia au stai. I o il melana o iei o il whamasidonga. Ia, le ala mai whai ngā ruenga le apostolo ia. Ina ua tō fia o kātinari pio e whai ma apostolo te tai o le tuainga. Sa o popole lava, sa o fefe foi. O ai au, le hafo se mea o te roa, wau ke reiro se mea o ke vai ma o walea. Nga o wha moe ai lau te talo mo tomo a nau le tua foi mele poto, foi mele malosi, foi mele le roa wau ke reiro se mea. Ia ai o tau le whai tauina o le tusi, o le Daria St. Faustina. Nga ai maringoa. Wa mai Yesu o aso ia no a wina atu perfetta. E tali di le nato uo. A waso nei. Uo le to a wina atu perfetta. Uo a wina atu tama vale. Ma pe we. Ola o mo kama vale e le. Ia ngalo ia au le fetala Yesu lo na wa apostolo o te mana watu le nganga pa ia. Le nganga pa ia le nao le atua o le poto le na. E ne foi era pa wala le me tanto te fai o lau lui foi le ia o le apostolo na e te manatu pe o vai ma vale. Au le popole. Wa so nei o te au inatu le tama vale. Pa wala o me fai. Talo le nganga pa ia fiu atu do tangata. Ia e talia le nganga pa ia i longolanga. O na aveale o le nganga pa ia i so se mea. Aisea, o te avatu le upu, o te avatu fo le malosi, ma o te avatu fo le ola e whaiai. O tolu teu sanga o whaire nei ngā ruenga. Sa kai ai mai e kele, o le lawa e mai. Ana e alua. Aisea, o le iai le sepalaia le atua. God will always be there. E le tu la fo ia i tātou mai e sura Faustina alu e avele whea au ne e whewhe. Au te whewhe o te ia te oe e o le ngata anga o le o langa. La ua Mariu Faustina, she's the first saint of the 20th century. O le saint Momole o le centuri lona se fulu se fulu. Te matai leo Faustina. Ai o le tangata leo Faustina. Nā leo no malosi. Wala no malosi. O no Faustina. E ngatala na o ngai le elementary level. Atu mai ai tātou tūlanga lua. O tana na le ingo se ulolo aku lunga sa sangele ma o luisia o nga hoi e su e ngai ka mai me faspepa, mo faspepa. Ai o whaia le nenga luenga mo fatu tua i le di. Na ulongona ele malosi o le emu se fefeia. Malosi na le uma tolu tau sanga. O fai pele nei ngā ruenga. E ulawa na o a mata i le leidoa se mea. A le ala fai ala ulo o mame o ma. Aisea. E le na o a ula o ngā ruenga le fai. O foi na o wai desi taimi wa. Pe tau itangia ta ita o no. O wai fa pe ngāre la rana. Ia ave mai Yesu. O ke ia te oe o le ngā ta ango le la rana. Le ala e tala po le ai te aulo ma Yesu maledi o ai fa sanga tauma bisit le fai ba wale mea ia ustai ia fa loalo ma ia e loava ava ia matua le fio le wosta ulanga ma te malpuanga le fio le uno fogoto le fio le ti akono faltua fa fenga ma faltua o ila tona se sidi ia de tanto malwana. I le mwhainga la kua o le presine la kuwha kongu kia kongo sa. Aisea,
ka ku ki o ari skep fa mole se fa la nga nga lo manu se fa mole se fa tu nga ti vai se fa tu le ka ni stia mo mai fa noi ai ila na tu me o sui na o sui o ledi o le fa mo tatou le yas fa mole le tu ai no yesu nga lo fa o le ko umi umar fo ni ka usang ya o le la mata